Ketheka mutegerio weru TV na guchokire nkatho chia mwanya no ntobo wa kwetanira bado kindeto chieto chia thaa 3:30 unbeto awini wa kinyeru na muonanilie wetu wa mathithio tukoboeru ari Maureen Kiremi yaya munyajara tukuthuranirite Yara tukuthuranira kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Ezekiel Mweti mwana wa kuma Centriment yorotwere ingeli kigone kwa miaka mwanja. Gavana Mutuma kurombo wati mbaru kumakie seneta ye Katheria Miru tayari kwa seti ya 6 nyuma ya Eldoret. Akari kurita maoni yoko ni ya siasa chia Miru na chia Kenya yonde Mutuma twethingi ya kirombo kuthiria nkucha ni othri karene yakie. Na kireitu murongi utumiri ati chwe no kireko kithurano bia 2027. Gako atogeni orenge tukiambiriria ni ati nyuma ya mbicha chia Ezekiel Mweti kana ka miaka 9 karaga twire kaingili kigone kwa miaka mwanja tamba mitandaone weru TV niyo kietie kanya kuthiatira ronro mwana uro twire no juwe nyuma yote wanina ai mwana munini uyu we akionekana kuritoirwo no murio yo tungatira mwana umuno no ntuba kwethirana kwenda umenyeri bwa mwanya untubura bwatiera mwana wa theki na muri ati kaure kendo yowenwe eta kibarua mwana unendi na yoketwe ni njemwe ya kumenyerana orietete na mbere na kwamukira utungata bwa mwere mwandiki wetu wa Ndeto Mutugie Karenwe wina riboti ya kurituia nkoro. Mirugono ro Ezekiel Mweti mwana wa ukuru bwa mianga 9 kumanture ni anduruma mwangambia geshigo mbunge ke Centriment mwana otwire muture atajwa kuroni onto atwire ingeri kyugone kwa mianga mugwanja na ndiru magare to mekatheka kona kamorigi kuguru kumwakathekero ikingine rugono rukucherete kidhikiro na kiro kere mutandao gutuma nande antoba wendi wega wakiri Morevi Nkubitu Battery Francis Gacheta na bangi kuriunganja eje ya mukuro Joseph Murungi ureno juwe wa mwana ujo na bare ukinyanja ubode gitumi mwana ingiri kyugone na wage chokethra kyugano kenyanga ginto na rugurirwa Antone au aina miaka mwanja eka akiona ke miaka mwanja karende aje au ndeka kinya muri jeju Yoju. Yoreko. Yoju. Ukadaika tenandi. Kadeka kuguru ngekera kingine. Au kamutheka kuguru? Ni tuwa imuru. Ni tuwa kuku. Atomba kanya ngintwa. Ambilangirie twinto. Ndateka nyongo wantulira. Mwana ujo Mweti kinyabia korea ejagware kyugone geke na nokonaga mtu arunga maumbere ya kyugo na wakethera ke munenkeria thaniga kuthone gaturi Antone au ande idio nande bana kwa kana nani moromo gidio aga ukaronga mauga kwa kunenka thani nuntu omba kuyo no sendisi Kiagwika weru ne mwana uju ateonaga burukio tokea we ni untu atwire kyugone ke kwa mianka mugwanja na nuko na toka theri na kinyaskuru ateta na kyakwaga buruni utungata bogi mabamwire ni untu mwangira narwa ni mwana atearagia kana igwa gento indi baba mukaragia boro baka ugatajwa buru ndiburu bwa mwigano sibitari aita no sibitari atajwa kiuria kinene nungi na mwana kanethe mwana na kiabiere ni kethra sharibawe bari moyo na machokyo ni ate bonde bari moyo ikirikana ngina no katigire mwana nethra kiura na wethe akirikana reonture ne agiantune ine moyo nethe moyo ubu waurire aba urire ugura
ndawa nani teta mwana ni mwingi nande ne bethirite bari na murigano na biuria bibinge ni untu nikiriga nture ne untu baingi baterigira kuona buru nande kethira gikucheria biuria kethira kuri aturi bariungaga nja eje kana kanisa iri nture na ithagira ikiriunga mature ne jau kana kinya rwanyi rwa thirikari kethira ni chibu munini wawe kana rungamiri bantura kana kinya CHPs kinyira mwana ujo kwithira ingiri kiugone kwa nkurukia mianka mugwanja Bueno dawate nasa bisibu hata ukagendo para yana kuona nyakona tura ntungurite ugu indi amwe na kwithikira ntumirie njagane ati wakiri murithi batirega ciata na bangi barabara riungite njeu ni baratigirire bakuonokia mwana ujo na mpwe ni untu nandi narajukirwo nethira gikwa cibitari ya Meru level 5 kwa mukiro tungata na nyumene batirega ciatari na weru bakumwamukira nja ya twana ya Sharom Keripot randeto cia weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare. Gavana Mutumanto Ethingia wite Meru tayari witithwa nkathi na kwasite yaritie mario kaitakara ukinyite mbere ya kamiti ire murika manto ya mwingi ara arombete ya Senate bonthe ario seneta wa Meru Kathuri Murongi kwata mbaru ithwaniria uriri bokenda kaunti ya Meru kethire kitherema inyankulukia buratu utariru mwandiki wetu wa Ndeto Anthony Kavinya. Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ethingia gwa kagita kange ala mbele ya kamiti ya gusunkuno utumiri bwa kigina kilitengo nkurani ja thirikari ja kaunti kamiti ya CPIC na ile tongeletwo ni seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osoti. Kamiti ino kigijaga na kanya ga gusunkuno weti na mbere kile municipality ja kaunti ya Meru na kambuni ja roje ya Mewas na Meru Wasco. Maseneta bakeli ni bakathi tori tungugiboga bwa kambuni ya Mewas na kwinyire bunge ya Senate kethire gituma kambuni nge ja roje kuma kaunti ya Meru kenda kuthoma kuma Mewas amwe na kwinyirete kambuni ya Meru Wasco ona ebatire kwerekera Mewas kuthoma kenda kuthongomia rutungu gibwao. I would urge you to, through the governor, to let us know who is the MD of Meru Water, because they have done what no other water company in this country has done. And if he talks well, I think this committee will be able to send all the other water bodies in Meru, because none of them has been able to do what they have done. We need to applaud them. So we do benchmarkings. We said between April and June, we'll be going there, but we'll recommend now. Who is the MD Meru? I'm Wed Patrick, the MD Meru Water. Thank you. Amwe na gusenetwa kaunti ya Meru Kathuri Murongi ni alute thirikari ya kaunti ya Meru ikira mibango ya gutigira kariba kaunti ino amwe na itengo nkuranire igitire toroje no ntubwa madeni ikuona roje amwe na mibango gwikirwa ya bula bakari madeni mama. So as the Meru senator, you know, I must be concerned whether these families are safe. If all these disconnections have been actualized, then there are so many households which have no water. Governor, so maybe what is the future plan? Among the things that have made us be the best, just like you've acknowledged, is this effectiveness. You disconnect, then you engage with your customer and agree on how to repay, maybe gradually, maybe in installments, and you've had how much you've been able to recover through that process. Sometimes if you're able to pay maybe a part of it, we come to some agreements or MOUs that you pay part of it, and then you are reconnected, and then you pay the balance as now you consume the water. Na ukagita kaseneta Kathuri Murongi na nyirito baturubwa bunge nene kumekire gutigira kigina kila gukinywa kiri county nige kuongeleka. I hope also our sister house can be able to come to this for 2024-2025, so that also revenues for the counties can go up. Because now we are using only tender bonds, I think for which year? 3-4 years ago. So if they can come to spend 2024-2025, even the shareable revenues, the counties will automatically go up even up to 500 billion. Gavana wa kaunti ya Meru na Mutumanto Ethingia ni ultima seneta kugwata mbaru etagalila gukiria Meru gutuika muji munene mutuma kiuga Meru ni banganite gutuika muji munene. We are ready for the city
And being the only city in Mount Kenya, we really beg for your support and also prayers and guidance, being our neighbor and our brother. That is the only city that you have. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Akari muchine yo mutindo ibarutete maoni yoko ni amanto mwanya araba bengi bolo tete ya bunge ikuina rwimbo tutam rwimbo ruraba kwathira bationete machiara kumania rubangi bawete batambiririo chemodhongi bwadrikari ya mutumanto edhingi ya bemuromba kuthiria nkuchanio chiandene irachiyoko yero akethirikari eke yesiasa chethirikari nene iboretie kindekio kunuka medho nonto kombe itekia kiege tantere cha Nyanza muthurumuri ukinayo kietie moni jano tutranira ribotie tukienda kuwa uge pamokari omutijo kangangi kimanduria kiwitira mbere notongeria pambere tukiambire notongeria mutongeria mugongo paugete ati thigari ruto ngarama na itirie development kuticio mbece cece kama tole ne empowerment biche kundi mbece kuticio cece kiranto bakai aya utongore tuaja boruto na bukinyabu tutikuere gwa ina bare bakiri bakebeka taba bena government mwana tutikuere gwa nake mwana inchi bakiri kibategera batekuona na ene support nende beka taba umbekane tie kiumbeka biti side ya kwao ndategera side ya Kenya nayo au na mulungu tiga mulungu enkarunga me. The country inaelekea mahali ambapo raia wenyewe hawaelewi inaelekea wapi. No tukinyoga taka naja atsiari bate komi otem ndo na mbecha muko twero bottom up ge tukarurena ndeto kuina inu igita wira chiemo uko mbajaire bakitha bakimurika mono bunge ba Meru nabo bakibera batikombotetera Meru urakubati biba nabo twatare na baseze batwatare bonze bakare ngondu bonze bayesa kote mto buru agwaga aituinyi bonze bera ko tudithie ikodongoza kuwa tudithie so mpina bunge bonze ya kuwatana kungu tebo MP beto ba Meru gutikio baatia bana beto inyamba sare irionekana na nene ugakara obisi no geswaga maro getokerwa ugwemba sare ikuthira na ikyo getomi kinyaja Meru ugategera MP ba Meru aja twangara tene batakumenya baitie kana bename no ntubwae Filembe Karingwe William Ruto bagarukore ba muthingata na arabare ote maendeleo ya Meru botetera igokia biara ya Meru otengo genge beneo president ya makutano iya ibu are ya matokino ntore otengwa otokuromba barabara otokuromba stima otokuromba roje ende odhikera bo itutamba kuina na bazo joruga totina tutam na gavana wa Meru Reverend Mutumanto Idhinkia kinyabo makitha bakimwira uju. Pia tunajua kwamba kuna vita vinaendelea katika county government, ile kitu tunaita cold war, na hiyo cold war ndio umeanzisha, ni vile tu haijatosekelezea. We are putting you on notice ya kwamba county government tunapaswa iendelee mbele kwa njia inayofaa. Na tena kuna jambo ningependa kusema, kuna maendeleo ambayo iliachwa kitambo na tunakumulika pia, maana hayo umekaa chini ya maji yaendelee. Bajo tukoromba tu ya kariba Meru ngwataniro Meru ni ethirire kintu kiria kiriaja Meru Meru ikurwa ni kiri etekiri ya wega kwe antu bakurea mbecha arirwe antu bani undoni bongo bara barujera thirikari kumbe ti mwana incho kawaida barujera ni biu biao mutiene ni ntumwa kemunini mutongiro mko kithura kindiki na kumwira ati na ninajua hii kiti ya Abraham Kithure Kindiki tunajua kwamba sisi huwa tuko nyuma yako, lakini the problem here is kama tutakuwa kitu kimoja, kiti hiki cha deputy president itaelekea huko side ya Nyanza, maana hao wameungana na kuna vile wanakimbizana na the president Dr. William Samoei Ruto. Na twera kindikio jo kinyagete kia gukuga ka vice president 2022 ntio kiona no ntobwae Nyanza yetekio wiki kuendekana Nyanza na ntije twakonokia hata Meru no ntoitokiri na totio go support Muthuri Muriuki Woro TV Mutiriro Kangangi. Uraware gavana wa Baile Kiraito Muronge na atumiretie ati otete ya siasa we akumireria mataka na kubanga kuromba
kithurano bira biegete bia 2027 amwe nabo na thiretie na kuwa vote kuwa achiebane na siasa buru akiwa inya kethira atirombotongeria akaithera kirito wa mbibwawe na inya utumiria no akwata mbaru yetwanya mwanya harite ya orea thuri kwa mukira degree yomuti ya kumakia University ya Laikipia. Uria wari ngavana wa Meru Kiraitu Murungi ni ariritie ikinya ria eri agisiasa agiamukira certificate yawe ya Honorary Doctor of Humane Letters iria ni agitio ni untu wa utungata wa enthiguru kuma Laikipia University. Ukuri mushamano yako era tutrimene ntinkuretere certificate ya kwa honorary degree ni vice chancellor wa Laikipia University amana professor Galata na bonao atubashokeria nkatho sana nonto ba kuletera certificate yu kona nino bombetage Dr. Kiraitu Murungi ugirombugira mantu siasa siasa nombere amiru o kaire na kaire ontronga kura no ireko ntecho akuite ke MCA kana ke MP kana ke governor kana ke senator ndene miru ende tekua nimpumete siasene isiasa cia kithurano ntire augite ikinya ria kwaga kuromba kura kithurano kijite 2027 ni ria riu na ni augite uria ukubwira gutongoria akamugwata njara tekantwikite munyongora ikinya omuntu onda akara ikinya ngerandi bia bomono bakiaria kamemene abakarakara baweta Kiraitu Murungi Kiraitu akara Kiraitu athithia Kiraitu atumana na unigankiri ko kiranko baromba ibatigana nani egitarire na uningo ikwithuganiria na urankuona kawira yinde muringi okura na nkamuringira kura na nkamushuira kura. Dr. Murungi ni acokete arĩrie ugambi wa nduki mbithe na siasa jia Meru. Ai mbigitwo muno nyanto babethi bakiwa Ruto must go. Na rumbo rulo sana ndene Meru na kinya guntu konge ndene Kenya. Andi bathikairia muno na baina right yao baba kuwa I must go but inchoka nkaboria na ndi sasawa Ruto has gone. Onge oyete no bireni who is coming ngara ida ntubo ndo bochina na William Ruto okay bana midhoro mingi muno siasa Meru tukite entertainment wolo kumba kuina muno no kulingirwa kura kinya tekwira ntu ne ate wayiria ko kele tukwenda tedera ni rumbo tukwenda tutiringira kama nukura. Agikinyira muthia Dr. Kiraitu ni augite ni atigite kiama kia mbas kitithwa ni atongoria bangi ondenda low temperature politics aunde na ndente kwenda utinda nsomboli ni antu na ndente kwenda mateta na antu o kiama kia mbas ukaro ya kalire igwa ntatigire omugamanyara na bantu ushu na kibuti ndabera kire ibo kuona mbogeti ya mbas bwagale yukeni bwiti tomonga Kiraitu Murungi agitata etithie. Caleb Mutembei, Weru TV. Kathochi mwanya muno kiewe Caleb na kiwe mutegeri kwithira witite na mbere na kurumira ndeto chietu atonekanya kunogo kanini nduto chokera ni riboti ya mwanyira tubanganiritwe mwandiki wetu wa ndeto John Thiga akimurika maite na menama yarayonekete kwithira yekuyirwa kiaritwa baraba weta grade 10 onenya nyuma ya Rais William Ruto kwithira akiruta mendekethia ya aritwa ba wetekirwa weta skuru onenya batina BC kana nya uniform inyuma kaitati kuraya ogeta kuraya.
kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na cha mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni okuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako tuko upgrade to the next package on us. Yes. That's good to know. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Mimi nasema ugali ya lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii, unga poa ni lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya lea premium, si complicated. Kupika lea premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba, lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Gakwa togeni orengi na kathochia mwanya no ntuba kwithira witite ya mbere na kurumira ndeto chietu twichokera maitia kana maita ya maingi Rais Ruto nethirite agikika akinyelia ati ana bonthe bara bathithetie kirio kia JSS
no mwanka baite grade 10 kana kiragi kumenyekana muno ya senior school amwe nabo kwina ana batinja kumania na itomi mwanya birio wa chiangarama yo kinya school era beti nyakethira rais na atumirerio timu rito batere kwengwa nonto atena ngwiri batere che school kana inyabisi yerekeria rere rais Ruto irio kinyanila na ethira ritio kinyanila itomi ibyo bireko mwandiki wetu wa Ndeto John Thigano chokia bioria biki riboti ya mwanya. Nyuma ya Rais William Ruto ntuo chirorwa kuotie mwana batirite kwigwa karamu yata kuthi cukuru nonto wakaga bici kainto bia batirite kuthi cukuru nduriongite guntu mwanya kuona waya kwithirwa watho ubu kuthingatirwa na tukinya ntere cia miathene cukuru ya St Luke's twethira muthakana rietwa Kennedy Kimathi uria kinyithia cukuru ino taina gintu kingi uniform yake wikirite retetwo nuyo mukuru nonto ciari baki bakwire kanda iguru president wa the school onta ina upo the school na ndawa kambi ya mturomba ontetheria nthome untunya mama akwire na untubokansa na nyanda ndina akwire na untumbiyete ya ntina mauku na nyantina sabuni ya kuthamba na nyantina nyamuita so mturomba ontetheria na ontetheria nkathoma nya uniform mburi ni gundikia founding of hope na ngeikona mtu anteithia nkathoma boarding school kwa muna no tunanja kuna thina nyingi mno thina jabe kure thina jakuria school fees nya konto kurara thia gwe bui mno iraisi ari utangaza arawa ana bonde bachoke thukuru nindayukirie nindawire ni kama no achoke cukuru nontu ntaichikethira achoka nontu tibyo ndare abyo kinyambi lakini ndamura inontu bwa watho paraisi kuwe nyaketho tibyo ndari kuo yathome nara mwarimu munene wa cukuru na St Luke's akuyirita kwamukira mwana uyu inde kiromba ntu bagwendi bwego tigira iba kuthungira mantu ta makendo tetheria na babe na mathina maingi ta mama mwana naro itukugura muno gupokea mwana omwe witwa Kennedy Kimathi uria reti ni ngandio nioe nuntu bwa kuthikira presidential directive ya rugire ana bonde ni bete school bethara batena fees bethara batena uniform ni bete school na itugu support presidential directive nontu yana beto bakaba maitujente kuri yeta nambere kwega kumenya tombe ikore mwiko banengera into bimwe twabatetheria tukomba awisani wananya bange bombo tutetheria tukubaromba batetheria nikenda ana bakathoma na njira ya grade kilomita kathumba kuma ntaino cia miathene mwanka kathi tigana central isco bunge tigana is twethira Joylene Makena ura wetekiro bwega wata point 61 neto cukuru ya Moi Girls ntere cia Nairobi indi mwankira unweri endagio no kantu akuruma nonto atie na aciari na tigwe kuthi cukuru nonto wanangara mayonka atirenio huthira cukuru ndengero yoyo neriro ntuya gatwa ntuko nkunyeyele nkarewega na kindampona pia kurea president rera uwere mtoete skuru oira eti undra kwa twekerente no weso ba weta bise mwanka mekindo yake nkethunda eti skuru yakwe ngeta na ndewilin kuthoma dra yereria kerio ndombe ikwata sister 1 point right moingas lakini taombere iweta nontu pambesa ndo watuika nteno weso bwa weteu bise mwanka mekindo yake ng'ang'ena kithomo yakwa nthoma mpanda gitari tethia aciari bakwa na ana betu na community nontu mwarimu wa primary wa Joylene akuyirite kiwa kana gikaure kauge mono cukuru indi gutie muciari omba kwigwe kamenyera na kiromba ntu bagwendi bwego tigira iba kuthungira kenda gagatetheka kuthi cukuru ino getitwe ndi mwarimu wa Joylene amwe na arimu bange na bange be cukuru na Joylene karari kana gakaume na inya sana na mwana omwathiku despite challenges ira mwana wa kulukaira especially cia kwaga love mwana wa tirare na rwendo buruno tutona ene guardian kana ina nyari mechamanio ne skuru ni romba reto tu mwana one a better boarding school na raka thoma ithire na at least peace of mind na kathoma bwega na itukwirigira murungu akarita ngwirerekie ki reporter ndo cia weru mbita wa John Thiga
Naboa kariba egembe Central muno barabatura mwankiene yo mpingiro ya nyumo ya Meru National Park ibokete matheta bakiathira kuongeleka kwa mpithukiro cia nyumo cia kithaka ontobura bobatiete na sara inene irombari thirikari na rwangiro batetheria kunyia nkirithanoi na bwetu minkoloki utiira bakuri wa sara kaita karabe nyangirwa utonga bo Dennis Mugendi na matheta ya kariba. Kwa igitari raja karibare bankini na kithaka kia nyomo kia Meru National Park bature meanga ikone ya kunyamarua ni nyomo iu ngerekano kulirwa imera biao ni njogu na marai lengi kurumo injoka na kwithukirwa inyomo ingi na baramika bakarigia na gwikirwa mawira na ija gutungatirwa ni atongeria bathirikari bario mabisa bakenda WS na kinya asiasa wanka muthiru gukirikana Rais Ruto na atongeria bangi ni barariungite na gwika mucemanio na kuga uria akaribakari wa asara akinya gutigira nyomo stiko baithukira mawira ni jama ingi jatingagua ndiaruare no ntubwathinira wananchi bonete sana ndene ya Murera, Malaene, Ntukai, Kinanduba, Nkanga na Kadidi. Kankwenda kuria wisara ya KWS ukulukira munene wo senior wande ni Kalok chumi bile bidiri iturari tina uwe mantu ya wanyama bachumbureta wananchi muno mpempe nire imuno miunde wananchi ne kinyangi sana ninjo dhaito kwaria bwana Warden kwena njo ushie Murera barabarene ana baba ingirwari bare muri weta skuru Malaene no ntuba nyumo kyurie gakwanderuri atire na wananchi urabakuria nebi utuma buri lati bumama mu ofisine na butamburukia maororera wananchi bakire yaro intobioni nyumo injo uni rarire mundo kwa mwanga irathiria Senior Warden Karoki alirwa no kire torone aite ngugi uria kubateri bwana Kaloki Senior Warden na timu yeku ira weneo dekeni kumama mu ofisine na butamburukia maoro wananchi bakenya mara sababu kwena mwanya area kichitoka nyumo na miunda ya wananchi na rira wananchi beto bakwenda kweta park batweka turura roke ingo tukareambia tukaita receipt kenda tukuma kuona wanyama abanyama bo bakiya kuri ntobya mwananchi re no baringara report na receipt re ko baita nebyo tumoru ora nyumo kenda chionkya twana mpempe che wananchi no ntonjo irere mpempe ikoyo rieria twana tugonka tukawerwa ana ba mwananchi bakarana nampara Dennis Mugendi Weru TV wandini athirujine igembe Central County ya Meru. Kongi na kuni ati mbachua ya kansa netietiana mwanjanti wa barani bakuma kwa Meru irirwarera kuthiatira ikukiina muchiari Purity Kinya ura withirite kandana na murimo jo kwa miaka nkabo atietiana bao kiende bonene bamwe boinya bakionekana kurukira skuru kumanena wagi bwabisi ethe mwene njaino ena atina thina cha mathoanio hata une umbani bwakuatila na baya buratu utariri mwandiki wetu Antheto Agaki Mutegi. Tendo la huruma tafadhali kirawe nakyo ndirira kurira mwana ukinya sabuni Interete wakome wa ndini ya ruiriro arera rambayo ya murimo wa kansa yoragite Purity Kinya nora no ararite gemeo ya anabake mugwanja na kiebana ntimbayo neratikire guchiata kira gento na bamwe bana bataskuri kwa gwagya kuthoma nakyo na nana bara batigitwo rungu rwethe utaukiritwe na akiri uringana rira muchiari mamojo kinyajirwe murimo jwa kansa atwire athangikite njabo ikwendia bira bionthe barare abio bukejotegera gwetu na aruiriro arera ibio mire kutaka gwikyo turaketha kinya kira tumba kuga tugeta kwerencha kyo mwarimu kenda twitikiria ya mwana omwe of form 3 na atere kuma last year ndikarombirwo no tuba kwaga mbecha aga bionde utibia kuona na nje na nigo mitaga buko ninje utibia na bio na inyoro mugurite na we muntu uticiumbira na ndi wengwa no romba matiwa bujana bawe gwita icwaga ibaruga wara kona wankana ndi batwie kuku utiirio utimbi
bakiaria atori ba Purity bakuromba ntu bawendi wega mwena atongoria gutonyera mucio nontu mwankira thaino batikomenya bwa kurutha na mono kiri mwanoro bateri kuthi grade 10 na mwanka thaino atitonyete skuru endwa bakwa muntu nungi katwimbanirie na tumikishwa na baba bakuthoma na bagukinya ara kiroto kiao bendete ukinya andi kinyaja mwana thai on grade 10 katwageria kumuchangira kenda twonethera tukona uniform kenda ntukoya uke aramisi twonethera tuketa kwaria na principal St James Secondary School atukuromba MCA na MP uria okaigwa kwambiria nandi one ana bau bagwita nuntu mamena ana baba inge na iromba reo kiri thirikari ndira muntu agwatwa imurimo juju kuretweka agutumira mbeca cionde kwa njai u yatigwa ithini kabisa lakini nontu ndawa ici na goro muno thirikari ringi at least funguza ngarama yeje ndawa ikethirwa cipa na at least kwatwika muntu wonde na kugitata muntu wonde na kuona unduma na twakara bwega SHA ni gerwe itegerwe thirikari itegerwe bwega yonwe kinyanto ba cancer na mbicha ire ikwirirwa ni at least ni kwithira twitethagwa mbea cionthe igetake bia kuria igetake ndawa kwa hivyo atweka uti maendeleo ya kuonekana kwa hivyo thirikari tutethieni family ito ciomba burure kamurandi gotethia kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi baba ingi bonekete kwithira na kaitaga kaumu kulwamira mabataro ya nabo kumania bo wa Chebisi ni wache makitha kuthiatira thano inene amwe nabo arito skuruni ya St Bamburi ntereche mutwati bawiritwe nyuma ya kwamukira utethio kuma kindaitari Sara Kilemi oroba ete maukwa kiromba chiari wichiomeria anabo ye kithomo kenda bomba wichiokeria uturone wari kinyamara kithiritwo kirumirite muno aciari ibara abaithagirwo bainana amacukuru nuntu bakwithirwa batiena abia kwirana bio ocukuru ana indi noe musiasa atwe Sara Kilemi na kindetie ecukuru uya St Bamburi ntere cha mutwati na kubanenkira mabuku mwanya mwanya moroto uri wa gutigira ana babiba kuona mabuku makuthoma atote kwaya na mauku skuru ke skuru ile ikuishomba iskuru ile ite wishomba so tureta tukoria antu benu ke skuru cia around ya uni skuru ile koyombe gya kwenda otethwa batwira iskuru fulani tuketa twaita arimu twaboria mauku ya ikubote nayo so mauku ya tureta ni arimu bongwa bethera ba selected mauku ya ni boost nene sana kiri chukuru etu nonto asiari bateno weso wagura mauku ya subject chonde ni kuona ni ana bakabwithia umwakio batena stress ana baka the exercise ira ba ine ari batena stress arimu bakathomethia batena stress na in fact iyi ni niyo investment ire kwendekana Meru County aciari imbuire obura bwaigire tumi ke kithomo ibwana benu bakayukia kithomo kire kintu ketumi ukeya gwithira utine tumi ya kithomo nyamuhono gwateta ate kienda so enda kithomo kenda rugiri watu omugaire wa mwira woni ntina kewa kingi kiokwa kewa kira ndina kiokwa ni kithomo nawe nontu bote kumba githigura mauku ntenu akeya nowe mbeze ira nacho bokitumira cia mauku na nikambe mbutethie kenda na benu bendelea guthoma tebwo loi Daktari Sara Kilemi aligwa kithomo ikiabata na ikio ononto kinya gucambiria tongoria barabara gitini akiuga itakabathiete na mbere na kurekeria kinya ana abanini muno baba kwithirwa bakigwata nda banini bakathina mbere na kuthangikwa nonto utie mutongoria kinya kuthina mbere na kurethiria manto megie mithangikanio ya kimiombire failure nkuona ni gender based violence in Meru County atongeria bonde kabaitha metho weta mwana violated arovayaletwa nye muciari unge arovayaletwa nya ni neighbor kana nyanto atiwa kama bantu bakawareka bugaria ya buko ucha kwitha mutongeria nwenya we nwakabwethia bo so they have failed the Meru people in terms of the gender based violence kuma mutwate Gebe North Petan Class Chabari Ekundi kia Roy International ikirombete thirikari kurekeria bia kurea biotethio kia karintere chiembe baria thira kumane na thano njaira nyingi itikona bia kurea methene ontobotirete mpara inene bari wana baskuru bakaringika bonene kethira utethio bwarua butithira bwekinyanilwa
Ori kiaramu kitete na mbere kurura karintere mwanya nthigurune kumania na kurea kwana kwa mbura untubutierete mpara ya mbererete kurura kari muno ntere cia Rwanda amemba ba ikundi kia Roy International ni basiumirite okaira thirikari kweana irio bia utethio bakiwa baba inge boy ikundine ki ni arimi na ni bainyelekete muno nontu miunda yoni mitheri buru into ni bianyarire nontu bo wacia mbura. Thirikari yetu ya Kenya ni bamenye into bionthe bilo miundene antu bana thina kutembura bambule kungana na tukumenya la kwina mpara kuthakuna mantu maingi nyaja mai na thigari ni ola ija kweja na misanda thigari ni ola kwa antu baije antu bana thina ni antu baba ikundine ni baije antu bo asa batu atonge balo international ni tuye members beto na meshira inyeretwe enkroki kwa ile kuru babonde barea almost 80% bethaira barea arimi mwanka thai weather ethirite ringi ya mwaka yu miunda ni mitheri na inyeke ethire ni gangantu kakare wa kirinto bibiethe kathirire kirinto bibiethe tore na tuthirie tutene be kumba support yana kana be kumba kuthithia no atia itoko nindi support kinya bia kuria no nto miunda ni mitheri buru torua ni mitheri semu imo bia umire completely koma na kuthilekelia kintu kinya twana inya kintu kinini kinya ka sister kauto seva 110 uto seva ineme murungu jethara febe murungu riu ni bakuria tongeria thurwa na kura ni batonyere kinya boko atila kithomo muno kiriana bangiridi 10 iraba kuwa baba ingene baremeri bakareka na bataskuru mparanyo e batema antame fine witetie na sheri miunda botebio bia beregera kulima kutembe si kuonekana kwa nyato yo meata tukaikia anabeto chukuru dai nonto uchumi bura thokire mbere mwana areta kuthoma na inyake akwithe ati na inya ndene ya capacity ya kire kete kombo kama taintobira akethira ithane nkeri talent ya mwako mwanka tha ici MBC ni athuranite mwanka bakame talent ya mwana bakoya mwana orokubwa waka etakuthomera manto waka orokubwa manto ya bo akathomera bio omwana akuria talent irerewe na bara bakomba kuthoma theory bakendelea na kithomo kenda ba intobira inene nkoroki koundi wa CBC ishikiliwe. Nikiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Naftali. Atongeria ba DCP Ntere Chiembu ibameneretie mpithukiro ira ya kuyirirwe Rigathi Gachagua icho kaita karali ongete kanisene mwentere chiotha ya ibakrombo chunkuni bwarua kubwithika wikira mpine amaramari barabalo amirete hikarekare bakiwa ritibatere wicho kirantu kuengeri tamwaniki gatumenye biechio. Atongoria kiama kia DCP thiini wa kaunti ya Embu ni marakomithia giko kia Rigathi Gachagua kurutorwa kanithari imwe mwena wa Nyeri Njumabiri nthiru guku magikomithagia gutumira kwa tiangas kanithari uyu kuria kurai na ciana na andu akuru riri atari rita ria mbere giko ta giki gwikika na ugu ikaga ni kamenyeri wa Vindi Gachagua athie kanitha gaka ni kamenyeri mutongoria wetu rionthe athie kanithari vandu kana thi mucemanio ri vandu agathitimulwa ni nyana kena thigari imaekadeti na thigari gikagia tiangas mutugo cio nangio longame nondu ne twiseo kaundu kau kare kwa mutongoria wetu karongore twiru kawo kengia gukutoria tutwi tutikagamba guku tarua kwa ne mbuto tutikagamba cio tutingiwitikira andu wetu na mwitikira tucio muthembo cio ria turonire our party leader His Excellency Rigathi wa Gachagua pamwe na convoy yake yonthe ithiete kanithari ya ACK kuria uthaya igituika ya kuvamiwa ni akora ariao maracoka kumenyekana maraya andu a thirikari na security ya thirikari. Nie nita mutumia ni menda kuririkania president wetu Ruto andu aria mamwikire thiini wa giti giki ni atumia na young people na riu gwataki kanitha na gwataki atongoria etu. That is direct attack to women. Na bale atongoria makanitha ngurani marakomithia kwagira gitio nyomba ya Ngai guku makiendaga uteti wekagirwa micemanio rinja ya kanitha. Ni rauria tiriri ko Ngai agire gutewa niki nikenda andu mambirie kurivira andu nyombare yake kanitha ni tukirite na mugambo twauga atiriri Jesu augire aino voti mwenge muno wa gwita raika no ndarenda kwirwira mathaa mau tuweta kanitha andu aya onthe mai guku ni etu mai na maritwa mairi ni a Kristiano na ni andu wa kanitha tigai gucokoca andu wa kanitha wanacio muno na mukithie nao
tiganai na kanitha wa mwathani tondu na baria riu marenda uthuthuria wa navenya gwikika niguo kumenyeke ni ariku marekire giko giki gia kiunyamu. Tungienda kwira international community yuke bururire guku nundu Murkomen CS wa Interior auga ni agwika investigation nitwese guti investigation ciekagwa. We've already seen bloggers a thirikari makiuga ati giki ni gipindi kirathakagwa, mundu no athake gipindi erathe eke gipindi ikirie tear gas eke gipindi ethukirie ngari ciake. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. DCC wa Gembe North na kathete mabitha bawe bo karia kiwa ibonekete kuongela kathariki ucokanirio karia ntere na itete na kwathira kumania na bo makarika ya wagagi yonekete kunyia puru ake baromba kurumira moroto yo yabura tutariro mwandiki wetu Andeto Nicholas Chabari. Sabkauti yetu ya Igembe North. Egitari kwanjirite kunyaruka irio anto bara baithagiro abaina andethia muno kamera baithagiro bakiringiria nkamera ino mendani yanto no gwende DCC kwa Igembe North to Martin Muia na kujirite na kuga ati baithiro to ebaritho mantoni mege kuriganiria nkojene ino cia arimi na arethi itirokira. Ni ukweli kwamba wenye gamia kutoka kaunti jirani wanaingisha mifugo yao katika mashamba za watu wetu hapa, na wiki iliyopita serikali imetoa directive kwamba hii mifugo yote itolewe. Imetoa amri ya forceful eviction of these hunters, na last week tulituma maofisa wetu huko chini na wakaweza kufukuza mifugo yote ambayo imekuwa ikiingishwa kwa mashamba za watu wetu hapa, na as I speak to you right now hakuna ngamia katika sub county yetu. Zote tumezifukuza, tumezisukuma nyuma kabisa na ile barabara ya highway huko kwa malisho. Muia nkorokina kuga ati mitaratara ira baikirite eta amabitha abokaria nitetherete kuthinambe na kwendamia amono manto magwagagia abokaria akiuga kinya patro iba kuthinambe na kurutha ntere mwanya mwanya. Tumeendelea kufanya patrol kila siku, not only to address that but also to address the issue of cattle lustering in the lower part. Sababu we believe that our presence in the lower, our presence in those areas will help to prevent this predatory attack and animal theft in our sub-county. And actually in the last one month hakuja kuwa na any incident ya wizi wa mifugo katika sub-county yetu, na pia hata wizi ya pikipiki imepungua kwa sababu ya hizi patrols ambazo tunaendelea kufanya hapa, na niseme kwamba usalama umeimarika. Na ile operation order tulitoa during the festive season imekuwa successful sana. Hatujakuwa na major insecurity ama incidents hapa kwetu. Kuma Igembe North, Nicholas Chabari. Iboya Nicholas Chabari ni iboya mutegeri kuona kanyaga kuatana badu kiende tochie tunga kwendero tukubobweya unbeto awini wa Kinyero na mwananilia wetu wa mathithio tukobwerware imorin kiriminoende antukierware nkethirangiotia na mubango yo atuthonkumenara rware ki mubango yo Faith Konga urani ndereba wa taxi na otariria maweya no kuye bwangwe muno ya mwekuru nonto kaingi ngwe yonekana kwithira ikiritwa ni antu arume mubango yo ithera ywe kwejera ntuko chionde che kiumia kwambiriria thainya mwanka tha mwanja nge taxi kuma tauni gweta Kithironi au ni ontinda gochwa mutu na muntu atetheje talenti munene ndikuthiria gwe ndetere primary ndeta secondary ndeta mbitete nya Corinth na ndikuthiria sister kwa aitanguge ala mitheru bado treitiria ko askari aba karanjirene au andiko to tanjira ndalungama ngai ndona chitete na ngacho ni ambe na mi ko ngai ka makanga kendene kwa ntethera mbije ka talent ka ukendene ani to ambire undathiria teja naja ndiko janaja mseta Somalia andi tola kagari kanini au nandi ko niko karanja mono nanti pati okara njana nuje nange asoko ni ko mande wali ngi mochoro kwambira anto ina ngale njo tiumire uje to atinda ken
ande unio ndambiririe ikuma kinoko ndaende kuthithia driving akosi gatonya mwiri muchari okoi muchari ura weni kalenja mtu mono ni uko muchari ukuranga weta kire arume na ndo wono ere makanga ti makanga jojoka irwa CV nduku ani muchari okwa tandis karenji kete ambira na ndo ndo wetare ukomba ndamurere ethe iba kumba ankariate ame nikarenjo ko ugata ko la mtu akwira ayo ti ombango geu bo ba kumba ri me bati gochura na tabomba bakari nda chekera kaini karenji na achari bata eba ndinga support kwa the ibon support na msendi umuringi wanda gwitanga ari atambirire ari ambirire ndi ndikwikira kainya kau ri munene ndaumira rimwe kabisa ugendo rwa mbere kana rugendo rwa mbere na rwejiri